Ia, e toi whatalo whātu Samoa o si mai ale whaafonga se tasile nei o whaupoponga o tātou tala mai Samoa. Mai le tau tua le Loabay mo le nei aso Faraile, se fulu male iwa o au kuso, lua afe lua se fulu male lua. E to mua atu e tātou tala, o le puipuinga o le pepesi o le whaamai o le COVID whaatase ai manisi o whaamai. O le mafuaanga lea ua iai nele lango lango o le kolisi o Samoa i whautuanga malapata inga mai le matanga luenga o le fisoifua malolo ina. Ina ia whaauau na maua pea e whanau a onga puipuinga lau tele. Mai le ono a fia ai le siama o le COVID-19 fulma le iwa. O le tūlanga lea ua toe vai ina ai lea onga le kolisi o Samoa. I vasenga ina ia solonga le iai pea o na marolosi whanau. Mai le nei vai rasi, ai mai se o le tele o whaamai o mai se o tātou watunuu. O whanau a onga le vasenga inga, e tolu aso o loo mawhai o na au wai iai i lea onga. A o le isi o lua aso, o loo nonofo ai le fale, e wha o ngāri poti e tāpena ina e whai a onga, mua o onga i le fale. I le taimi nei e silia ma le toa fitu se laule au whai o whanau a onga a le kolisi. Ma whai a onga e toa tolu sifunu ma lima. Ma o le wha moe moe ina ia mawhai o na puipuia i la tou. Mai le ono a fia i wha mai. A o i tutonu i vasenga. Na tā ua fo e nisi o ripoti. E ai nisi o whai a onga o loo ngā lulua i le fale. Ona o le tūlanga o le a fia ai i le wha mai. Ma e o atu i le lua vai aso na whai ngā luenga mai ai i le fale. Mo le saunga le mū ma le malu puipuia o whanau a onga. O nisi o tātou tala, o lea ua awele lango ale kampani telefonia le Vodafone Samoa, i tāpene penanga le pūlenga la kapia Samoa, mo le tāmilusanga o le la kapita i toa fitu. O le asa ilia aini au mo le tāmilusanga i sa ilinga siampini le vaiaso mua o September. O le awhanga solo ai ma whawhiwhianga o le onos fulu tausanga o le tuatua tasi o le atunuu. O le whaiunga o le vaiaso nei a mata ai le vaenga mua o le tāmilusanga la kapita i toa fitu. Mo le wha moe e sa ilia aini au, o le asu e siampini le vaiaso mua o September. O lo iai le wha moe o le au wai mai aini au mai fiti, o New Zealand ma au se talia. E se fulu nisi o awhioanga, ua o iai le wha alau iloa le wha apop tonga o le Artificial Reef Samoa. E au fia ai ma tato Universite au au Samoa. I le tau mawhainga o le wha sauina o le sio sio manga. E ala i le toe toina o amu wha apea malona wha sauina. O whanau o loo au tauina i Universite au au Samoa. Lea ua tūla i mai e whaauaunga luenga ma whaalau iloa. I le toi to ina ma le whaasauina o le amu i ngā taifale o le atunuu. O se tasi lea o vaenga o lo ave i aile whaamamafa o onga a le Universite. O lea o lea o whanau a Samoa. E tau wala atu i le sauwha inga whaasaientisi i ngā luenga tala whenai. E whaasauina aile ngā taifale ma le sio manga o le atunuu. Ua maea o na au wai atu whanau ma niso whaia onga whaapea le Artificial Reef Samoa. E whaatino ma toi asia se poloketi o lo ile ngā taifale o tau mea sina. O lo iai le whaasao sa whai e fo i tausanga ua mawai. Ma toi tusoia ina ai nisi o amu mo lava lea poloketi. O le vaenga tonu o lo tau mawhai le whaalapatonga o le Artificial Reef. O le whaamili ina lea o amu ma whaailoa i awhio anga. Ai maise o le silafia e whanau a onga. O awhianga o amu i suinga o le tau. E mafua mai ona o ngā luenga whaia e tangata. O le vai tau lai ma le whaalapatonga ma le Universite. O le unai lea o tupulanga talavou. E lea ngata i le malama. A o le tāua o amu i le sio manga whaapea foi ma auala. E toe toto ina ai le amu. Ia, e whai watu foi a tātou puletini o le nei aso. Inisi o to tona o saunuanga. Mai le awhionga le taitai o le ituolo a ngai le malo. Le sunga i atu i la epa dokta sa i lele maliele ngoi. Tēnā me whapea. Pea e tūrai mai se vaenga e pulen mano i teimi o popola o whamai. E ia le manatu vai o i e whani ei le koe ngā kofa o matua. Ina i tā fiofi la tau nei. Mo le whafoi no whapaia o i o whawhitauri e whawhengai matato. Mai e pan whakasi loa mei ua ke ngumia umaya mea whareaingo me wharingalo no mea whapaki. O le kele i o le lea mi o tau me tue mei. O longo e le kongwa le lea mau kere sukus. E no pulea New Zealand. Sau wea lea o mai loa i la whewsela o fituana.
o i ngā makai o ngā ki whakoi na lo. Ia le este tau sino na ua pan whakasi ia tulangana o mea mea fito i tonu business. Ia ma mea whanaika. Ale i unga le tulangana ia o le nau le este tau si. Mai al whaike tianga me whapea e ke piko lo i lupa. Piko lo fo i me tangata i lano. Wai lea ia se mea whale tonu e whaia. E le iloa. E lo uma e leo whengaru e ngalmalo. Ona whai, uma e whai. E uma lo whai uma. Ona tālona o whaka, anu loi i ministau. O whakarai, e momo e whailo pusi. E momo wheka wai whailo pusi. E on kana ngora whailo pusi i long konua. Kana ngora i long ai. E ale whalono mai whangau. Text e whangau. Isi fo ia la kouo. Ia mbese fo. O le hei Afgama. E maho i sau kara le whalono mo le Afgama. O i nge Samoa. E le ai a se mea himo. So se mea ki whaia. E le ngā ma saua, saule i le news media. Tulangana na ia fo i le tau fi. Na se maratu vai whai. Bato watu alaro to sila ia i le kabineta i tulanga ia. O le mea watopu watopu. E le mwhai o to e tawhio fi mai. Ai au lawa i le pale mia mar kabineta o sila tutoa. I le mamanu lea. Mamanu lea o le maloma, mamanu o le parliament. Lea sa tele ina aga e manatu. Ai mai sian fofkara. E le taimi foi na whaiei upu e winga e le unga le mwhai. Are i unga le mwhai. Na whai ronga o le. O le whale lenga. Se o le whale lenga. O le whale lenga. Na whaponga i e foi fia me. E le whale lenga le whaale atunu. Na umar whale lenga. Whaunga lo le whale lenga. E whai ei le e mua rea na whai nei. Ia, mai, e ai mātou ka ngā ngā roto whamaka. Ai pawane me mātou te langai. Ia o ngā hori le mole anga i atu i na. Ai mātou tua lalo to sila tutoa. E le tulanga lea o lo whatino ai ia matau punei. Ia laona taua ia tau. Ia tulanga nei. Nā lea mātou titilo atu. Mātou titilo atu. I whenga malo. Le memoni o whenga malo so whakas. Ala ese vānga e tito. Alo no inga aluar tumatai. E aluar SNTP. Ia o le e nauna tauala al fast. Ia ese a ia vānga e tito. Le voi e malau independence. Ia le voi e ma le si vānga ese foi la tou. Ia la tou faction la e tito. Ai o le tūlanga lea o te whautua ina tū le tūlanga na fitu iaki la matanga me e whanwhana mai i le social media o le avo i o le kulanga hori ngā o le wa sona vesi vale ai ia ma proketiani whaitu malo le mele wa vai atu nei. O ia le o sala pesene le whanga solonga. Le awa le mai. Ua whetotoa ia nisi o i tumalo. Tumalo o lato. Ua whetotoa ia no tulanga lea. Ua lea mana ia matai.
o la tau e whai tono ai pe o malos te le atu le pule malos ma tau au i na le to e mawai le tulanga le ave ia i la tau o tumbu anu i le tato foi tu maganu o tato masanyai o le vanga momona le tau pulea na mai nei o tato tara noi sau tau al fong tarai sau vai o le mai lana fa mal na no fa na tu al fong tarai leo que maka ufa e ata ye social media mal mera sa fai mai e mo meo o a foi o sanginga ni fan malo por kala la wala por fan fone mal fan o meu mai ele no tana ele tau na apia ele tau na wa ona ia tu la ia tau ave le mamma e sa mo so o mamma lona wenga e tu matila lona fonfera awan i faitawa o li foi tau o li foi tau pa ale awai i merne ma va ia ho le o va tu falo longa ia kasi ale vai na trata o ngano ia te yo tu tau ave no me vai io o tato sul fuoco ia ma kilo ko fo trasa ile tulanga voi le o le beiel manore le mai tau ona soso ese mama e pe voi ona faisi fo talai e nei mo quelle se me sai mane la voi le na nuole palme sila e dalla via non le famsimo il est bien tout tassi malo tutto tassi famsimo tout là che va che le fia e va là che le messe ma nato ifo oltrata e ateia e le voi le lengata e fai la metto ai vai mai tengata ia ngai doinga o lo fai o le ta uia i la metto vai ngale fantagata o te matawina le tau fo na ko programa ngai tu tio mai ai Ia, o le nasi o te otonga o nisi o tūlanga o mea o te tupu si o tātou wa tunu i Samoa nei mo lo si la fia. Mai le tau tua le loa pei Samoa, whaafetai tele le mafuta mai, tō wha soifua.